Kažu neki ljudi da smo najelokventniji onda kada psujemo, odnosno onda kada smo nepristojni, prema drugima neprijatni. Možda smo najelokventniji u trenucima kada smo u svom automobilu za svojim volanom i kada se neko u saobraćaju ponaša neadekvatno i seče nam put ili nam dobaci nešto iz svojih kola što nije trebalo da čujemo. U tim trenucima zapravo govorimo ono što zvuči najbolje, odnosno ono što je najsočnije, ili psovka koja nas oslobađa svih onih stega koje smo dotada imali. Psovke imaju naravno svoju funkciju, one nas oslobađaju pritiska na trenutak, izgovorimo nešto što dugo smo prećutkivali, međutim, ako ih veoma često izgovaramo i ako one postanu deo našeg jezičkog dekora, plašim se da prizivamo ono što smo time izrekli, da možda govorimo grube reči ne samo prema drugima i ne samo da ih drugima upućujemo, nego postajemo grubi prema sebi samima. Psovka ima naravno takav karakter da nas oslobodi pritiska, ali kada nas oslobodi pritiska možda onim što smo rekli stvori još veći pritisak u nama.